Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Urang heksa kajila u Edmund Arnold Merthong. Ula kure katak maksya ringkat bat kenam overall trophy haga Mr&Ms India arca arpusan balapnya daga World Fitness Federation kebelalong haga khatsau bat khatsan terik menta ubnai hajila Chandigarh. Kejing yok pedang u Arnold yakade kenam kade haga kerdan yakop jong ke denim jeans model haga liang kishenrang. Haba yok banekran kerpang bat usamla Edmund hadian bu ulawan ra nam yakajila. Ulaong bakani baro kede kecing lam linti ubana jerong bar kecing ai minsiam ukpa ke keme bar ki bahyang hasam ru kumjo. Ule thu baningkong udan kecing sngoret minsiam namar kecing ai ring kede kebele shimbenta da bon ngot kirang he aksa kari bar kecing khun usamla Edmund ule yo ra sendon yak nam job. Kani kede kecing sngotenat jonga nado bang dangret ban Kilanmet ban pen he aksa bat mentang le yo ra sendon yak nam job hakarinsan ba he du jong kari laong usamla Edmund. Nalor kata ule thuru baminshwa ude ukhna ubam shat bom Khlaiñ Hynrei de jingker khu uban najrong ule yo alat ban Kilanmet ban heksa bat bole yo ru yakamet ke bakot bakhya kumtau de kentu ya baro ki para samla bakin sngoba ban shlur ban leje lekai hakinu kinu kichinge lekai knang ban lait na jing sneu babunja jongan ke berthai ya kan ke kunhun la sandan lang de president ke Meghalaya Bodybuilding and Fitness Association uba Flanagan Kharwan lang bat ke team manager ke kong Alina Sansha Kharwan lang kila don hadu shispa khne pesan ngut kinong shimenta ki belawan na geleng jong kari India Ngam siya kaya ko ay bulan February bulai kalat ano po tinggal kat bakisilang sa lima berketing jonga dari admin abang thong song asa lum siap sing mabing ngari kun jong chansin dotan pat barahim thong bat ngatri nakta ha SNL kya bat ngadi hu we member jong ka bangsa section bat ngaju Kilanmet kami habo flight finance first kemudian habo molang di kecil laka cuma minta keladan kumbasan senang dulu Hynrei kami kecilnya kun mau kecilnya kun yoksa malah penkrea lakumba sisnang ini di kabar ini berkini di wilayah dan pun kecilnya ini di mingkong kadang kadang bagi face di hadiah yang bahasa bagi face kadang kembang itu pernah di kamu ban dia soal di doksa belum di nampak san ayo soal jinga kun mungkin kira apa insan ni di doksa jadi di kadang mereka di hadiah yang bahasa di face di kamu ban odd ban pun wonder itu doksa jadi ban pilih tenat suka patai kiat kis pangkat di Facebook nama tolong ke ke ba jinja kalau ke ke ba khams hair banyak apa seperti face nama apa seperti Facebook lah bang tidak masih bang Khlaiñ di kampungnya kan dia usai ke dan Hynrei apa cutting face part ni hak tolong compare nama ba ni hak yang clean diet ni hak bang food ni memang kata ya yang yaki dok masih kita ini habam boy ini orang boy apa dokar hab boy ya kalau sia habam di kijur kikir ya manjusti di tahi di kebaham untuk orang yang kata big suara komisi sitayu di don yang taki water depression dan kabur face tahi soal mulai di Hynrei ni ini juga kun kalau long ha kasau kesantarik jadi berai akan jelas jadi di kalau pelaknya taka World Fitness Federation apa kecing alam di jadi selanjutnya Kharwan baik di ru tujuh presiden juga mereka bodybuilding and fitness association but haju kapor ide try jadi kerja bakal berada di Komoro flight fitness fees họ kadang mo kajing siir kajing supiang dengan orang Hynrei kajing siir kadang namar malak kaya be kajing job but kajing don kajing blay kajing tuai ngami nang ni tak hadu ngapoi kajing kun kadang sanjing kun but hadu ada yo ra sendan kana madu
kata di Mr. India jongka dalam jenis kata Shua bengali compete Shua bangan yo bangan le aireng ya Mr. India ting dan Shua ka qualifying kam bong kade jongka Mr. Di balap long hau benai September di ya taru ngalik di sementara di yo ra nam ya overall title jongka dalam jenis kata ini di balap long kata balap long macam kita qualifying kam yang mereka juga kaya jangan buat trainer jangan is kita museum di David ada thongmo di Mr. India ni yang lah ya keren nado kasih beli kau makan di bangakwa represent ya kan region lah di for ke national level mana di kita ya kan itu ke Khlaiñ trainer di lama orang bang lama yo ya kan nama tu na squad collective pam ni seven mana kira manusia jadi di trainer jangan di Khlaiñ gajung kai jung i Khlaiñ gajung lam nanti jung i Khlaiñ kata gajung ai museum jung i ngam sim lam mudur bangala dengan yo rai kan nama tu kan cuba tanya usia long beliau kena badan pok aduk ba yo kendu isa kira manusia ibadai di trainer and important platforms first. Dengan apa pakai kan dia lebih macam bisa banyak kelangan sih. Ide di trainer haknya jam, baru ide bahasa bon nak hari kasih jangka ini balik kun hat sama hero hero. Baru ini semua ni dan nak ni dari kita kan zaman kota iban apa na Argentina. Ilalet banishin benta ahaja arsa Mr. India ni juga jenis sekarang ni yo ragu overall overall mari ban ai ke jung semua maka burung ni isa banyak kelangan sih ibala ban kami no supaya kita kami jung kun long hapor bang boleh suaka jung kun sini jung kun ngahap kata condition ban ong week tentang dilarang dapat latang dan dia tu kalau lam na syaka jingiran dipunta shua kasih sini condition mo ila kni ya ka condition jonga hadu arbiji Mr. orang pai ini tentang mahal yang dia dana awe ke jela ni dan kisah ni apa mikir ngai lihat sport jadi kan di kalau berjenjar beli balara bakla tak kendiat si second top tu kalau pandang syaka jingiran di ngai di semua ini bila nakajin kai jung ini nakajin spa jung ini nakajin champang jung ini bangala yo ba yang nama di tahin ai jung semua ini tantam dulu ini beli dan kui ini bila susu sei mau kumyanga haka Khynnah jung kasih jung ini dan dia baik Khynnah ban yo wan ba Khynnah syaka region hal tangkat na semangat mo bahkan tanpa sama long di shot smart di Kilanmet di masuk mo di hari ini ide idol jangan di but kantam bakat ang he anang san na subata yung dia bangar di don Kilanmet kapag kia bun sim mo di kita yo kiki ngapang ngadan custom di bun nadu tangkat do bang kia nga masuk mo itu mga politik hospital nga pwede sindaway tang kita ngikut no di bigay mo yublay bawla niya alat ini mga sunat mga one Kilanmet di mga alat ini di sini yung percaya di baru bangan yo ay kumet ko kaya kita di ningkong shop ya nasu day ban ay kaburol shublay halor kan jung job junga de ka baar nakwa ai blay mo hi email pa di blakasan yang abun kiliang nadu bang Sdang ya kan jing info nakwa abu bang blay di perlok di ba iet junga dan but samtang di wanda Jepang iba long perlok ada cantang junga iba jukusan yang narumet buat museum di bladon kan batnya aduh bininya lit lang nani na po kasi juni bininya lit siya po janiger di bladon kan batnya di IMC na but kajung kubli ka lit ru
Shaka gym kabanga le kai try jong ka gym ki member baru jong ka gym ba ki bhai masam jonga ki parlok ba klem dalat ya kasno lum shap sham mari bor ko we hi bling mang the se ya ka gym tu api ba ti ka gym tu jonga hi ko sanga jong ka sin ya ke dei bangin mi chakmat akinu hinu bijila kai mo om tang hapo gym mangan om akinu physical activities kula ni ka badminton kula ni cricket ka football boxing ni kinu hinu mo lab ni tentang bakani ka patrita ka long shot ba senior ada ka ladang da Krisno iladi kan kuno physical activities ni kong ni yo ay kamat kya tilarak dal Krisno iladi mo kan kuno physical activities mo no ni kong yo ay kamat bakit ko kya ka baar yo ya ka discipline mo no ka chikin jo pi bat kantam kumlu ya karkum injung pi karkum kya karkum bam di tahi di ngatung tu ya baro mo di wan chakmat dai kin ai pulut por jong di lala da data stin tanis kan tahu di bikin pulut por hakan no kan bari data bless you